Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, di mana Anda berada, tetap bersama kami Batur Mulyo. Untuk kali ini saya akan memberikan motivasi doa tanduk kehamilan. Marilah kita mulai dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya mubariku barik lana fil umri war rizqi wad dini wad dunya wal waladi. Allahumma ya hafidhu fat walada fulanatin, sebut nama ibunya yang hamil, madama fi batni ummihi wasfihi ma'a ummi, an lasyafi la sifa'a illa sifa'uka wala tuqaddirhu sakoman wala mahruma. Allahumma sawwir ma fi batnika suratan hasanatan jamilatan kamilah wasabbit fi qalbihi imanan bika wa fi rasulika fid dunya wal akhirah. Ya muqallibal qulubi sabbit qulubana fi dinik. Allahumma taqabbal du'aana min du'ai nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ghafarallahu lana walahum birahmatika ya arhamar rahimin. Itulah tadi doa tanduk selamatan kehamilan. Semoga bermanfaat bagi pemirsa di mana Anda berada. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.